Pemirsa Pura Dangkayangan dalam Kamusen, utawi sanik keloktah Pura Musen, mengenaring Desa Blangsinge, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Anutin saking prasasti mewah artefak sanik kepanggih, Pura puniki kekan tenang pinaka silih tunggil genah suci kuno ring Bali, sani sampun wenten duk abad kaping dase, kantos roras Masehi. Silitunggil bukti sejarah inggih punika prasasti Sukawanebe sane kemedalang oleh Raja Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja anotin penanggalan modern prasasti inucap kemedalang ring tanggal 21 Juli Warsesyu 1 Ulung Dasastiki Masehi ring lempeng 8A prasasti inucap ngunggang inik watas wewidangan desa Sukawati rumasuk mausang inik Banyu Murusen sane kepercaya wastan kuno Pura Musen peneliti arkeologi mewah epigrafi BRIN Gusti Suwarbawa sani ngawacan langsung prasasti Sukawana A miwah Sukawana B mausang yening Banyu Murusen mapaiketan sarang Pura Musen sani wenten ring desa Blangsinge tios prasasti Sukawana B kewentanan prasasti Sukawana A taler ngukuang ini keperluan inucap prasasti punika taler ngunggang ini wastan kuno air terjun Tegenungan inggih punika air terjun Morogrog megena 1 meter ring sisi kelot Pura Musen kerama desa Blangsinge duking nguni sampun nguni ngayang indik wastan Sroksogan sedurung kalokta ke bawas air terjun Tegenungan teroy mangken talar ke bawas air terjun Blangsinge Gusti Suwarbawet sareng tim Balai Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Gianyar taler nyelehin kewentanan 4 arte pertimo kuno Pura Musen sane ketar kayang rau saking abad kaping dase kantos roras Masehi. Harap mendidiang asiki ngajar yang keraman didiang utamanya nih penapi antuk nggih nabdaben mangdo presida napi astana nyagel inggih kesucian kebersihan lingkung riki mando sami merasa nuenan ngiring sarang-sarang niki nggih jaga indik kewentan pura niki kelestariannya nih duan niki peninggalan niki ke bawah Pura Dangkayangan. Ring wawidangan Pura inucap wentan taler candi tebing alit para peneliti mausang Banyu Murusen utawi Pura Musen pinaka genah suci kuno sane sampun wenten duk abad kaping dase tane pinaka kepuruan indik sangaskara miwa kauripan spiritual krama Bali duk masan kerajaan kuno. Hendra, Bali TV.